ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони риштаи футзал. Гузориши мо аз маҷмӯаи варзиши донишгоҳи миллии Тоҷикистон манзури шумо мешавад ва имрӯз мо рафти рақобати даври ҳаштуми чемпионати кишварро дар риштаи футзал бо иштироки дастаҳои клуби марказии варзиши артиш аз шаҳри Душанбе ва дастаи сомони донишгоҳи миллии Тоҷикистон ки он ҳам аз шаҳри Душанбе намояндагӣ мекунад манзуратон мекунем. Гурӯҳи довароне ки рафти рақобати имрӯзаро ҳакамӣ мекунанд барои мо болотар муаррифӣ шуданд. Ҷои ёдоварист ки Эркин Мадибоев аз Душанбе сардовари бозӣ аст. Абубакр Маҳмадов ба ҳайси ёвари ӯ кор мекунад. Наврӯзҷони Сулаймон аз ноҳияи Варзоб ба ҳайси сониясанҷ аст ва Наврӯзҷони Сулаймон довари эҳтиётӣ аст аз ноҳияи Варзоб. Сониясанҷ бошад, Абубакр Носиров аз ноҳияи рӯдакӣ мебошад. Комиссари бозӣ Ҷамшед Исроилзода ва нозири доварон Комил Қурбонов. ин лаҳзаҳо тавре мо шумо мебинем панҷгонаи ҳайати аввалияи дастаи артиш барои мо пешниҳод мешавад. ҳамчунин мо панҷгонаи ҳайати аввалияи дастаи донишгоҳи миллии Тоҷикистонро ҳам мебинем ин лаҳзаҳо. ҳар ду даста дар даври ҳафтум қаблан бо ҳам бозӣ карда буданд, яъне як моҳ пештар аз ин рақобат бо иштироки онҳо сурат гирифт ва 1-1 мусовӣ хотима ёфт. рақобатҳои имсола дар Суперлигаи футзали Тоҷикистон тавре сурат мегиранд ки он дастаҳое ки барои мисол дар даври ҳафтум ки анҷомбахши марҳилаи якуми чемпионат буд бо ҳам рӯбарӯ шуданд, дар даври ҳаштум ки оғозбахши марҳилаи дуюми мусобиқа аст бо ҳам рӯбарӯ мешаванд. Яъне баръакс ҳамин гуна муайян шудааст тақвими баргузории рақобатҳо ва ҳоло мо шоҳиди рақобати ин ду даста хоҳем шуд. бозии бисёр ҷолибу диданиро интизор меравад дастаҳо барои мову шумо нишон медиҳанд. ҳар ду даста дар ҷадвали мусобиқа ҳамсояи ҳам ҳастанд. артиш аз 7 бозӣ 7 имтиёз ба даст оварда дар зинаи панҷум ҷо гирифтааст. дастаи сомон бо 6 имтиёз дар зинаи шашум мавқеъ дорад. ҳар кадоме аз ин дастаҳо ва тамоми иштирокчиёни дигари мусобиқа аллакай бозиҳои пурраи худро дар 7 давр ҷамъбаст карда буданд. дирӯз бо 2 бозӣ мо тавре шоҳид шудем. рақобатҳои даври ҳаштум шурӯъ шуд. Амонатбонк бо Сипар бозӣ кард ва Истарафшан бо Душанбе нерӯ санҷид. имрӯз боз ду бозии дигар моро интизор аст. ҳар ду дар ҳамин майдон мешаванд. баъд аз анҷоми ин рақобат бозии марказӣ бо иштироки дастаҳои Соро компания ки пешсаф аст ва дастаи Истиқлол ки дар зинаи сеюм қарор дорад баргузор мешавад. иҷоза дода шуд ва аз маркази майдон инак тавре мо дидем бозигарони дастаи сомон тӯбро ба бозӣ дароварданд. биёед акнун ба пуррагии ҳайатҳои ҳар ду дастаро ман барои шумо гуфта гузаронем. дар хади дарвозаи дастаи артиш ки мизбони ин рақобат аст, хушбахт Исоев бозӣ мекунад рақами 76. ҳамчунин бозигароне ки дар мавқеи дигар ҳастанд рақами 7 Амирҷон Раҳимов, рақами 5 Насратшоҳ Исмоилов, рақами 10 капитани даста Муҳаммаҷони Асламхон ва рақами 12 Некрӯз Идиев. сармураббии даста Муродулло Алиқулов аст ва гурӯҳи дигари бозигароне ҳастанд ки ҳатман зуд ба ҷои бозигарони ҳайати аввалия вориди майдон хоҳанд шуд. баъдан дар бораи онҳо боз гуфта мегузарем. инҷо зарбаи бисёр қавӣ. дарвозабон тавре дидед ҳолатро бартараф карда тавонист. ҳайати дастаи сомон
ки бо пироҳанҳои ранги сафед ва шортҳои сиёҳ бозӣ доранд. аз бозигарони зерин сархали дарвоза рақами 13 Самариддин Шамсов, капитани даста рақами 70 Отамшо Раҳмонов, рақами 9 Фаридун Неъматов, рақами 55 Собирҷон Гуляков ва рақами 11 Хусрав Холиқназаров. сармураббии даста Эраҷ Носеҳов, яке аз мураббиёни бисёр хуби риштаи футзали кишварамон, ки дар солҳои қаблӣ дар бошгоҳҳои дигар ҳам фаъолият дошт. аз фурсат истифода бурда тавре мебинед зуд ба шогирдони худ дастури супоришҳо медиҳад. лаҳзаҳо Муродулло Алиқулов, сармураббии дастаи артиш, қаблан худ ки байси дарвозабон буд, ба дарвозабон маслиҳатҳои муфиди зиёд дод. инҷо аксулҳуҷуми бисёр хатарнок буд, аммо пеши роҳи зарбаи Амирҷон Раҳимов гирифта шуд. боз туп ба ихтиёри Амирҷон Раҳимов мегузарад, аммо ин бор акнун ба ӯ муяссар нашуд то аз Отамшо Раҳмонов гузарад. Собирҷон Гуляков тӯбро бо бозӣ даровард, аммо баъдан дастааш тӯбро аз даст дод. мо дар ин байн боз як аксулҳуҷуми дигари дастаи артишро дидем, вале талошҳои онҳо самар намедиҳад. хуб дӯстони гиромӣ, агар мо танҳо ҷамъбасти марҳилаи якуми мусобиқаро ба эътибор бигирем, ки ҳудуди як моҳ бештар шуд рақобатҳо дар суперлигаи футзали Тоҷикистон хотима ёфтааст, дастаҳо ба танаффус баромада буданд. дастаи Сорокампания ягона дастае буд, ки дар марҳилаи якум ягон бор дучори бох нашуд. 6 ғалабаву 1 мусоиба қайд гирифт ва бо 19 имтиёз садрнишини ҷадвали Суперлигаи Тоҷикистон ҳам ҳаст. баъд аз онҳо Сипар 18 имтиёз дорад, 6 ғалаба 1 бохт. Истиқлол 5 ғалаба 1 мусови 1 бохт, 16 имтиёз дар зинаи сеюм қарор гирифтааст. Истарафшан дар зинаи чаҳорум аст, 10 имтиёз дорад. артиш бо 7 имтиёз тавре гуфтем панҷум. фарқ байни ин ду даста он қадар зиёд нест. як ғалабаи эҳтимолии дастаи артиш дар оянда бо дар рақобат бо худи Истарафшан метавонад мавқеи ин дастаро дар ҷадвал дигар кунад. ва Сомон бо 6 гол тавре гуфтем дар зинаи шашум аст. Амонатбон 4 имтиёз дораду дар зинаи ҳафтум мавқеъ гирифтааст. дастаи Душанбе бошад бидуни имтиёз дар зинаи охирин аст. аз ҳама дастаи заифтарин ва тиме ки шояд рақобатпазир нест ҳам гӯем, хато нахоҳем кард, дар мусобиқа аз бошгоҳи Душанбе аст. мавсими қаблӣ чунин дастаҳо дуто буданд. Равшан аз шаҳри Кӯлоб ва ҳамчунин дастаи дигар аз шаҳри Турсунзода ва дар ниҳояти кор ҳарду онҳо муносибатон дар Суперлига иштирок наметавонанд.
حالا اکنون بازیکنان دسته سومون کوشش دارند با هجوم می‌ذارند. نعمتов پس به کناری دیگر بود. شداشوی هم دسته خود رو انتظار هستند بازیکنان دسته سومون. ولی موقع رو بازیکنانی دسته ارتش با پورگی محکم کرد. علاوه بر این اینجا از سوی حامد غلامی پایده بازی بیرون میشه. لیگندری دسته ارتش در بازی قبلی تورد دیده خطا. چون بعضی از بازیکنانی که از چهارگونه دوم هستند واقعا بردی میدان شدن میخواستم اونها رو برای شما معرفی کرده باشم. حالا بایسته تنها امید غلامی رو میبینیم اما غیر از او نفران دیگری که هستند اینجا وضعیت خطرناک برطرف میشود. رقم 9 حکمت‌الله شریفov، رقم 11 رمز امروخانov، رقم 17 سبزعلی سبزعلیев، رقم 13 انوشیروان صویبov، رقم 19 موسر давлатов، رقم 2 طلبشو فایزов. از جمله همان بازیگرانی هستند که زود زود میتونند تیم‌های خود را عوض کنند. ضربه بسیار خوب اما دروازه‌بان این حالت را طور دیدید برطرف کرد. باز یک ضربه دیگر محمد جونی اسلمخان اون ضربه را زد و اون هم نتیجه نداد. و ببینید از این حالت چگونه ضربه محکم و قوی رو سوی دروازه حریف روان کرده ایستاده است بازیگر دسته ارتش. ما بار دیگر میبینیم کنجی نزدیکی دروازه سمرالدین شمسов رو با نشان گرفته بود بازیگری تیم ارتش. در صورتی کمی دیگر دقیق رفتن با چارچوب دروازه میتوانست آنجا گل هم باشد. ضربه از دور امروز کم نیستند. اکنون بازیگری دسته سومون رو طور ما دیدیم از دور دروازه حریف رو به نشان گرفتیم. کامران جان خوشوقتov بود که از هیئت ذخیروی وارد میدان شد. من از میتونم بگم چهارگونه دوم. خوب در مورد بازیگرانی چهارگونه دوم و سوم دسته سومون نگفتیم. باید یک برکم رو برای شما معرفی کنم. رقم 2 فیروز بازمامدov، رقم 8 کامران جان خوشوقتov که الکی ما رو در میدان دیدیم و حالا آسیب گرفته است. رقم 17 سیاوش بزارov، رقم 88 مونیس خوجاyev، رقم 20 شومپوربек турсунбоев، رقم 6 محمد علی عبدالرحمانов و رقم 5 بختیار نصراللهев. مدتی طولانی کمکی تیبی میرسونند این لحظه ها با کامران جان خوشوقتov. شاید در این بین که هم دسته دیگرش تیار باشد برای برآمدن با میدان و رقابت رو دوام دهد. ضربه نتیجه نداد. بازیگران سومون توپ با پورگی به اختیار خود گرفتند و این لحظه ها کوششی راه اندازی حمله از جانب آنها هم نتیجه نداده ایستاده است.
вазиятҳои хатарноке ки то ин лаҳза ба миён омад ҳамаш бар ивази зарбаҳо аз масофаҳои дур буд. ҳоло бо тартибороии муайян, бо эҷодкории хосаи худ футболбозони ҳарду даста натавонистанд дар назди дарвозаи ҳариф имкониятҳои муайянеро ба вуҷуд оранд. идомаи талошҳои бозигарони дастаи артишро мебинем. На, инҷо ҳангоми мубориза сараввал тӯбро аз даст дод. бозигари рақами 11 Рамзан Лохонов аммо боз кӯшиш кард муваффақ нашавад. артиш яке аз он дастаҳое аст ки тақрибан таносуби голҳояш аз ҳамдигар фарқи калон надорад. онҳо 20 гол задаанду 19 гол ба дарвозаи худ сар доданд. солмон бошад баръакс. дӯстони гиромӣ, таносуби голҳои задаву сарбудааш тарҳи 7 голро ташкил медиҳад. онҳо 15 гол задаанду 22 гол ба дарвозаи худ сар доданд. азбаски дар футзал ҳисобҳои калонзин зуд дида мешавад. табиист ки таносуби голҳо ҳамагӣ баъд аз 7 навбаи мусобиқа чунин бузург менамояд. аммо як нуктаро ба таври махсус бояд таъкид кунем. дар маҷмӯъ ҳамдигарфаҳмӣ ва пешрафтҳои муайяне дар бозии дастаҳои иштироккунандаи суперлигаи футзоли Тоҷикистон хеле хуб ба назар мерасад. гузариши бисёр хатарнок аст. баъдан зарба сӯи дарвоза ҳам буд, аммо тавре ишора мешавад ягон қоидавайро рукнӣ набудааст аз ҷониби Самариддин Шамсов. вале бозигари дастаи артиш осеб гирифтааст ва ишора мекунад дорад ки ӯ ба кӯмак ниёз дорад ҳамин лаҳзаҳо. бояд як бори дигар мебинем. фишор ҳамин лаҳзаҳо ва дар ҳамин нуқта аслан ба назар мерасад аз ҷониби бозигарони дастаи Сомон. вале тадриҷан онҳо ҳам ақибнишинӣ карданд. акнун ҳариф то маркази майдон омада расид. муҳаммадҷони Асламхон ба канори чап пас медиҳад ва бубинед ки ин вазъияти хатарнокро боз ҳам Самариддин Шамсов чӣ гуна бартараф мекунад. имрӯз дарвозабони дастаи Сомон аз як қатор вазъиятҳои воқеан ҳам хатарноку ҷиддӣ ҳам тимони худро наҷот дода тавонист.
کمی دیگر منتظر میشویم تا لحظه که با پورگی کمکی تیمی رسانند با بازیگری دسته سومون، یکی از بازیگران اساسی این تیم. بسیاری گرفته‌اش طور می‌بینید اندکی جدی بود و با جای او هم دسته دیگرش که بودی میدان میشود و رقابت را باید دوام داد. سرمربی دسته فوتزال استقلال دوشنبه رو بالاتر برای ما نشان دادند. طور گفتن بعد از جنگ رسانی رقابت نورو باز یک بازی دیگر انتظار است با اشتراک دسته‌های استقلال و سورو کمپانیا. یک رقابت بسیار تیز و تند و جالب هم خواهد شد. بعد از اعتراضی که نسلچو اسماعیلوف داشت، اینک دوار این بار دوار رو خیلی پایین‌تر فرآورد، اما پس به قفا با دروازه‌بان دیده شد از جانب بازیگران دسته ارتش. و طور می‌بینیم این همه جهد و تکاپوی آنها هیچ ثمره نمی‌آورد. باز یک نفر دیگر هم موسیقی گرفته است. این بسیار نگران کننده است که با این ترتیب دو بازیگری مهمی دسته سامان به موسیقی گرفتن از دومه رقابت شاید محروم شد. دسته سومون نزدیکتر آمد اما مجبور شد باز هم به قفا توجه کند. یک قطار از بازیگران هیئت فعلی دسته ارتش آنها هستند که در سال‌های قبلی عضو تیم استقلال دوشنبه بودند و چندین دست دو جایزه هم دارند. برخورد نوبتی و داور رفتی بازی رو منع میکند. حالت‌هایی که زود قاعده بازی برای مشاهد کم نیستند در بازی موزه ما. ما می‌بینیم از این دفعه از این امکانیت چگونه استفاده می‌برند بازیگران دسته ارتش. اما ضربه قوی‌ترین برطرف شد. نسلچو اسماعیلوف پیش‌دستی کرد. حالا مبارزه را دوام می‌دهد. مهم این که توپ را نگاه داشت و ببینید این ضربه اجرا شده را چطور دروازه‌بانی دسته سامان برطرف کرد. سماریدین شمسوف خیلی نمونه خوبه داشت.
қасди марказ, паси бисёр хуберо мо дидем, аммо дурусту бехато будани он зери шубҳам ҳаст. пас ба дарвозабон аз ин ҷо бо як зарбаи қавӣ ишбахти соев бо банази дарвозаи ҳариф хост равон омад, аммо ин ҳам натиҷа надод. тавре медонед, баъд аз ҷамъбасти ду марҳилаи асосии рақобатҳо боз мубориза барои плей-офф шурӯъ мешавад ва ҳамин гол кӯшиш мекунанд дар ҷамъбас баъд аз хотимияи чемпионат боз мусобиқаи дигареро ҳам шояд ба ин тартиб баргузор ва роҳандозӣ кунанд бо иштироки бозигарони зиёд. тавре маълум мешавад баъзе аз иштиёқмандон бевисtan нафароне ҳастанд ки аз хурдӣ ба футбол майлу рағбат доштанд. ин ҷо партофти хатарнок аз канори чап натиҷа надод. ва бештари вақт мо тавре мебинем дарвозабонҳои ҳар даста дар маркази таваҷҷӯҳ қарор мегиранд ки бештари зарбаҳои ростии чаҳорчӯби дарвоза иҷро мешударо маҳз онҳо бартараф карда истоданд. самариддин шамсов ҳангоми баромадан аз мавқеи худ хело хуб кор кард. ҳатто аз маркази майдон ҳам гузашт ин лаҳзаҳо дарвозабони тими Сомон, аммо мазарат дастаи артиш албатта, аммо баъдан дарк кард ки вариантҳои муносиб нест. зуд тӯбро ба яке аз ҳамтимонаш ки аз нимаи маркази майдон дарун буд, яъне дар нисфи майдони дастаи артиш буд, равон карду худ ба ҷои асосияш, яъне ба мавқеи дарвозабонӣ баргашт. ва ҳамин лаҳзаҳо ин ҳама ҷаҳду такопу талошҳои бозигарони дастаи артиш тавре дидед натиҷа надод. ту ба бози дароварда шуд ва бубинед чӣ ҳолатҳое ба миён меояд ин лаҳзаҳо. ҳолат каме мушкил буд, аммо Самариддин Шамсов баландтар ҷаҳиду он ҷо низ муваффақ шуд, тӯбро ба даст гирифт. дар равзанаи гузариши тобистона баъзе аз тимҳо, махсусан дастаҳои қавитарин Истиқлол, Сипар ва Соло Компания ҳаятҳои худро
قسماً پورا کردن از حسابی هم بازیگران خوبی خارجی و هم داخلی. اما همین گونه اطلاعات در مورد این دو باشگاه راستی گپ دیده نمیشه. شاید بعضی از ترانسفرها در این دو تیم نیز صورت گرفته است. تقریبا بدون ایست بازی ادامه دارد. اینجا توپ‌ربایی خوبه بود لیک بعدا اشتباه کرد بازیگری دسته ارتش و به دست داشته که داور رمز امروخانوف حتی بعد دروازه ضربه هم زد. از اوت باید توپ با بازیگر وارد شود. پس جوابی باز با همون کنار چپ صورت گرفت ولی تولد دیده میشود. امکانی با توپ رسیدن اصلا وجود نداشت. خب دوستان گرامی تا اینجای کار حساب شدنش ده 0-0 اما ما طور بالاتر هم گفتیم رقابت در مجموع خوب است. در این صورت حتما با شناختگی بازی خود آنها برای ما و شما شاید گل ها رو هم تقدیم کنند. به نظرم تایم اوت گرفته شد و با بازده در معلوم خواهیم کرد. برای فوتزال بازان از این جهت شاید خوبم هست چون در یک دقیقه که تایم اوت بگیرن مربی همچنین اونها بتوانند آب نوشیده خود را به دست گیرن و باز رقابت را دوام دهند. اینک دوستان گرامی تنفس هم خاتمه یافت که برای تایم اوت گرفته بودند و هر دسته برمیگردد. خود بازیگران میشود اینجا معلوم بود بازیگری رقم 6 محمد علی عبدالرحمانوف و
یه راه داد. ҳафтидани бозигари дастаи артиш дар назди довар буд, аммо онҷо ҳеҷ вокуниши ҳасби Эркин Мадибоев дида нашуд. баъдан Сабзалиев ҳам маҷбур шуд аз ҷои худ боло шавад. инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад. бале, беҷазо намемонад довар ин ҳолатро. корти зард ва бозигари дастаи Сомон. масофа хело дур аст. шояд тасмими иҷрои зарбаи ростро медиҳад. ба Абдураҳмонов аз ҳайати дастаи Сомон ба ин тартиб корти зард нишон дод довар. ва зуд ту ба бозӣ дароварда мешавад. инҷо айёрии бозигарони дастаи Сомон натиҷа надод. худатон дидед дар чӣ ҳолат ва шароите онҳо тӯбро аз аут ба бозӣ дароварданд. зарбаи задаи Умедкузиев бошад баргардонида шуд. вақте ду дастае ки бо ҳам ба ислоҳ баробар ҳастанд бозӣ мекунанд, шояд бештари вақт маҳз ҳамин гуна бозиро ҳам бо ишоки онҳо дидан мумкин аст. нофаҳмӣ байни бозигарон. ҳоло ором мекунанд ҳамтимони худро гурӯҳи боқимондаи футзалбозон. Фаридун Неъматов аз ҳайати дастаи Сомон ва ҳамчунин аз ҳайати дастаи иртиш бошад. муҳаммадҷони Асламҷон аз якдигар узр пурсиданду бо ҳамин роҳҳои онҳо низ дигар шуд. бениҳоят зарбаи қавӣ дар ин лаҳзаҳо дида мешавад. Ҳикматулло Шаропов ҳамон зарбаро зада буд. вақтатон ҳам мебинед аз ин вазъияти стандартӣ чӣ гуна мехоҳанд истифода баранд бозигарони дастаи рақиб, дар ҳоле ки зарбаи мезадаи онҳо аз аввал маълум буд чӣ гуна хато меравад. Неъматов хуб гузашт, баъдан тӯбро нигоҳ дошт, ин муҳимтар аз ҳама буд ва боз як зарбаи дигари ноаниқ аз ҷониби бозигарони мо.
و اینک دوستان گرامی حساب شده می شود. از فارغ بالی و به توجهی بازیگران دسته ارتش استفاده کرده سامان در حساب و پیش برآمد. حالا ما حتما نوارهای تکراری را میبینیم. ببینید چگونه ارسال توپ صورت گرفته است. خیلی پرتافتی قوی و دقیق و تمام طور ما و شما دیدیم. بازیگری رقمی 20. و زدنی گل موفق می شود. خوب گل رو با حساب گرفتند. اونجا بعضی از اشاره های دیگر بود در موردی شاید بازبینی کردن، اما یادآور میشم حالا رسما این چیز در ما وجود ندارد، مخصوصا در رقابت های فوتسالی. هستند بازی‌هایی که استثنایی می باشند و در آنها برای مثال با پرگی تجهیزات ها نصب می شوند تا لحظه های بحثناک دیده شود و بررسی. نکروزی دیف اکنون به مرکز آمده. باز میخواهند تأسیس همین مرکز هجوم رو جنبست کنند تا جای موفق هم شدن، ولی ضربه زده نصرت شاه اسماعیلوف را دیدید از پهلوی دروازه گذشت. جای یادآوری است که طبق ترتیب نو دو دسته اول که در جنبست مرحله دوم زینه‌های یکم دوم رو میگیرند مستقیما به نیم نهایی راه پیدا میکنند. اینجا یک ضربه دیگری قوی رو میبینیم و 4 دسته دیگر اگر خطا نکنم همین گونه ترتیب بود. 4 دسته دیگر بعدا برای برآمدن به نیم نهایی باز بین همین گروه سپس ما در نیم نهایی رو بازی جنبستی در پایان موسم از رفتی موسم سال 2026 نتیجه گیری هم خواهیم کرد. این بار اکنون تایم اوت رو مربی دسته دیگر گرفت و فکرم این بار مربی دسته ارتش. در لحظه قبلی داریم رو دیدیم عبدالله الخلوف تشبس رو به دست گرفت. از تایم اوت برگشتند دسته ها. اینجا ببینید باز با یک عیاری خاصی خود میخواهند از این وضعیت استانداردی استفاده برند بازیگران سامان، گرچنده موج اولی هجومی آنها نتیجه نداد. توپ را باز به خود برگرداندند. ضربه سوی دروازه حریف دیده شد، اما انامون ضربه اخیر طور بعدا ما دیدیم از سوی بختیار نصراللهیف خطا بود. خوب دوستان گرامی باید تاکید کنیم که در هیئت چهارگانه دومی هر دسته خیلی بازیگران خوب هستند و با میدان براندنی بعضی از آنها یا با پرگی این شدن چهارگانه بازیگران میدانی و نگاه داشتن دروازه‌بان است. این آن مربی میتواند کمی رفتی بازی رو دیگر هم کند. این در هم بر همیه که اکنون در جریمه‌گاه دسته رقیب دیده شد. به یگان
натиҷа ҳам поён ёфт. Гӯем аслан хато нахоҳем кард. дақиқаи охирини қисми якум ин лаҳзаҳо шурӯъ шудааст ва мебинем ки дар ҷанбасти нимаи аввал оё ҳамин ҳисоб ба қайд гирифта мешавад ё на? дар ана ҳамин лаҳзаҳое ки ин ҳарфҳоро мегуфтем ҳисоб баробар шуд. дӯстони гиромӣ, голи бисёр хуберо ба дарвозаи ҳариф равон кард ҳомид ғуломӣ, бозигари рақами 77, легионере ки дар ҳайати дастаи артиш бозӣ мекунад. хело олӣ аст, фурсати ба миён омада истифода бурд. таваҷҷӯҳ кунед, ирсоли тӯб рост ба ӯ, дарвозабон Самариддин Шамсов ҳам аз мавқеи худ берун мебарад, вале муваффақ намешавад. талошҳои дастаи Сомон натиҷа надод. аз нав боз ташаббусро онҳо ба дасти худ гирифта мехоҳанд ҳамлаҳои навбатиро ба роҳ монанд. Нематов тавре дида мешавад Мунис Хуҷаев аз ҳайати чаҳоргонаи дуюм ин лаҳзаҳо дар майдон аст дар бошгоҳи Сомон ва дар ҳайати артиш ҳам ивази бозигари навбатӣ ба назар мерасад. боз ба майдон баргашт Муҳаммадҷони Асламхон, ки аз аввал дар ҳайати аввалия бозии имрӯзаро шурӯъ карда буд. дарвозабон Самариддин Шамсов инҷо тӯбро ба дасти худ мегирад. боз як фурсати дигар пайдо мешавад ё на? На, қоидаи бозӣ ҳам вайрон нашудааст, мегӯяд довар. ва тамом нимаи якуми дидори дастаҳо ҷамъбаст шуд. танаффус дӯстони гиромӣ, 1-1 ҳисоби бозӣ аст дар қисми якум ва аслан агар бигирем бозии ҳар тим то ҷое баробарам буд. биёед акнун каме танаффус мекунем, баъдан бармегардем то нимаи дуюми рақобатро тамошо кунем. бо мо бошед.
دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، ما برمیگردیم با مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان. یادآور میشم در این مکان امروز یکی از بازی‌های دور هشتم سوپرلیگ فوتبال تاجیکستان صورت گرفته است از کلوب مرکزی ورزشی ارتش از شهر دوشنبه مقابل دسته سامان دانشگاه ملی تاجیکستان که از شهر دوشنبه نیست این تیم اساساً نمایندگی میکند در سوپرلیگا با هم روبرو شده شدند و بعد از خاتمه قسم یکمی بازی طور میبینید حساب 1-1 است. اکنون این لحظه ها ما تلاش های بازیگران دسته ارتش رو میبینیم که با پیراهن‌های سرخ وارد میدان شدند و جای یادآوری است که در عموم بازی دسته ها در قسم اول برابر هم بود، گویم خطا نخواهیم کرد. همچنین جای تاکید است که در رفتی رقابتی که ما دیدیم گل ها اصلا در پایان نیمه یکم دیدار زده شده است. اول در دقیقه 18 турсунбоев тавонист ба задани гол муваффақ гардад ва баъдан тавре дидем голи ҷавобиро ҳомид ғуломӣ аз ҳайати дастаи артиш ба ҳадаф расонду. бо ҳамин дастаҳо бо ҳисоби 1-1 ба танаффус баромаданд. инҷо қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. бозӣ идома меёбад ва зарбаи бисёр хатарнок рӯ ба рӯи дарвозабон буд. ин зарба тавре мо дидем бениҳоят зарбаи қавиеро қабул кард дарвозабони дастаи артиш. дар лаҳзаи қабли хушбахт исоев воқеан ҳам ба таври ногаҳонӣ барои худ ҳамон зарбаро қабул намуд, аммо истодагари кар муҳим ин ки тавонист ҳамдастаҳояшро наҷот диҳад. ӯ бори дигар ин ҳолатро бубинем чӣ гуна зарбаи маҳкаму қавӣ дар лаҳзаи қаблӣ дида шуд. хуб, аз фурсат истифода бурда дар умум бояд ҳоло аз ҳайати пурраи ҳар даста бори дигар ёдовар шавам. хушбахт исоев дар дарвозаи дастаи артиш аст. бозигароне ки дар мавқеи дигар бозӣ мекунанд: рақами 7 амирҷон раҳимов, рақами 5 насратшоҳ исмоилов, рақами 10 муҳаммадҷони асламхон, рақами 12 некрӯз идиев. сармураббии даста муродулло алиқулов аст ва дар лаҳзаҳои дигари бозӣ вобаста ба рафти он истоди мураббиён рақами 9 ҳикматулло шаропов, рақами 77 ҳомид ғуломӣ, рақами 11 рамзан рохонов, рақами 17 сабзалӣ сабзалиев, рақами 13 анушервон соибов, рақами 19 мавсар давлатов ва рақами 2 талабшоҳ файзовро ба майдон бароварда истоданд. ҳайати дастаи сомон бошад дар панҷгонаи аввал аз бозигарони зерин иборат аст. рақами 13 самариддин шамсов, рақами 70 ҳотамшоҳ раҳмонов, рақами 9 фаридун неъматов, рақами 55 собирҷон гуляков, рақами 11 хусрав холиқ назаров ва навбат ба навбат аз ҳайати захиравӣ фирӯз бозмамадов, рақами 2 комронҷон хушвақтов, рақами 8 рақами 17 сиёвуш бозоров, рақами 88 мунис хуҷаев, рақами 10 худобахш мирзоев, рақами 20 шумкорбек турсунбоев, рақами 6 муҳаммад али абдураҳмонов, рақами 5 бахтиёр насруллоев нафароне ҳастанд ки ба майдон баромада ба ҳамтимони худ кӯмак истоданд. сармураббии даста эраҷ носеҳов мебошад. думаи нерусанҷиро акнун хоҳем дид дар қисми дуюм ки дар маҷмӯъ бозӣ чӣ гуна ҷамъбаст мешавад. ҷоядоварист ки ин ду тим дар ҷадвали мусобиқа ҳамсояи ҳам ҳастанд ва ҳамагӣ 1 имтиёз тафовут аст байни онҳо. артиш 7 гол дорад дар зинаи панҷум, сомон бо 6 имтиёз дар зинаи шашум мавқеъ гирифтааст.
ვაზიათ აკნուն თავრე მოუშმოდი და ესტე ბარტარაფ კარდაშუთ აზდურ ბოზაკ ზარბაი დიგარო მოუშმო ინლაზა ჰომებინემ ამო ინ ზარბაი ზადაი ფარიდუნე მათაფ თავრე დიდედ ნათიჯანადო გარბოზაბონ სარივაკას მავკე ხუდინ ჯობერუნ მეშავ ვაინ ჰოლატრო თავრე მოდიდემ სამარი딘 შამსოვ ბარტარაფ კარდა თავის ომიტგლომი ჯოაკნუნ ჰარაკატუი ურო ჰოლო მებინემ ეშროჰი ურო გირიფტავდა მაჯბურ შოდ ბაკანორ ფასი ჰადას ინჯო ზარბაი ბისიორტავი ბუზგარი შუმრაი ჰაფ ამაზე ყაბლი დიდაშუთ ამო ამირჯონ რაჰიმოვ ავე მებინემ ჩანდონ კომიობნაშუთ დარ იჯროი ზარბაი როსიხო ва бубинед ки инҷо чӣ иштибоҳе дар маҷмӯаси бозигарони тими сомон ба назар мерасад дастаи артиш акнун дар ҳисоб ба пеш мебарояд ва зарбае ки онҳо аз дур иҷро карданд боиси голи дуюми артишиён шуд бори дигар метавонед бубинед аз нимаи майдони худ ин зарбаро мезанад пештар баромадани дарвозабон самараддин шамсов ҳеҷ натиҷае надод ва мо ба ин тартиб голи дуюми бозигарони дастаи артишро дидем голро бозигари рақами 7 даста амирҷон раҳимов ба ҳадаф расонд чӣ вазъияти мушкил аст инҷо барои дастаи артиш аммо ба бахти онҳо ин лаҳза зарбаи капитани дастаи сомон каме баландтар рафт албатта борасиш ба бозигари дастаи артиш пеш аз ҳама ва зарбаи кунҷӣ ту ба бозӣ дароварда мешавад фаридун неъматов боз тӯбро ба ӯ
тавре мо дидем каптени дастаҳо Тамшо Раҳмонов баргардон. Дар идома ин ҳуҷум аслан натиҷае надод. қоидаи бозӣ вайрон шуд. акнун талошои навбатии бозигарони дастаи Сомонро мебинем. муҳим ин ки дар рафти роҳандозии чунин ҳамлаҳо ба иштибоҳ роҳ надиҳанд, зеро аксул ҳуҷумҳо метавонад бисёр хатарнок бошад. Насратшоҳ ба канори рост пас дод, паси ҷавобӣ ба худи ӯ ва бо ҳамин туба аз майдон берун мешавад. пеши рӯи ин зарбаи Исмоилов гирифта шуд. тавре ман болотар ишора кардам, дар маҷмӯъ он қадар шиддати баланд надошт бозии дастаҳо дар нимаи аввал ва ҳамин тавони дар қисми дуюм ҳам дида мешавад. инҷо фурсати хуберо боз бозигарони дастаи Сомон дар ихтиёр доштанд, аммо зарбаи бо сар задаи Собирҷон Гуляков тавре дидед аз майдон берун шуд. ман имкониятҳои голзанӣ агар мо чи қисми якум чи қисми дуюмро таҳлил кунем чандон зиёд нестанд. бештар мубориза барои ба даст овардани бартарӣ дар ин ё он ҳудуди майдон ҷараён дорад. бевосита фурсатҳои голзанӣ кам буданд, аммо дар ҳамин лаҳзаҳо бубинед чӣ зарбаи маҳкаму қавиеро сарбони дастаи Артиш иҷро мекунад. Муҳаммадҷони Асламхон ва зарбаи бо пои чап задаи ӯ. чӣ зарбаи дарвозакӯбе буд аз сӯи ӯ, аммо тӯб ба сутуни дарвоза расида баргашт. توپ در اختیار بازیگران دست ارتش باقی میماند. اسماعیلوف با قفا پاس داد، باز ارسال جوابی به سمت او، اما اینجا هیچ امکانی در میدان نگاه داشتن توپ از سوی نصرتشاه اسماعیلوف دیده نشد. خیلی تلاش‌های جدی دروازه‌بان رو در این لحظه‌ها ما و شما دیدیم.
هم از هنردمای خوبی. خوشبختی سوئف من چند دفعه شد از وضعیت های مشکل دسته ارتش رو بیرون میکند. اینجا پس نگذاشت. دیگر برای صدر جون گولیاکوف توپ رو با اختیار همدستایش برگرداند. مبارزه بسیار جدی است در میدان بین بازیگران هر دو دسته. پیشتر آمده کمک میکند سمرالدین شمسوف. شاید خودی او ضربه میزند. نه، پس داد و این پرتافتی او به کنار نتیجه نداد. زود توپ رو بازیگران ارتش به بازی آوردند، اما معلوم میشود که حالا یک همدسته اونها آسیب گرفته است و در زمین خوابیده است. از این رو بیش از همه باید به او کمک کنند، از احوال او باخبر شوند، بعدا بازی ادامه می‌یابد. اکنون به اوستا شاید از میدان بیرون برآورده، بعدا باز کمک تیبی میرسونند و محمد جونی اسلمخان سرمربی دسته منتخب فوتزالی کشورمان، ایرا واحدوف که همزمان سرمربی دسته سورو کمپانی هم هست، این لحظه ها در میدان قرار داشت. جوی یادآوری است که دوستان گرامی بعد از خاتمه این بازی در همین میدان دیدار دیگری بسیار جالب از بازی های دوری هشتمی مسابقه صورت میگیرد. سورو کمپانی هم استقلال راست ساعت 20 با وقت دوشنبه باید نیرو سنجید. توجه به بازی که بعد از این صورت میگیرد البته بیشتر است، چون دو دسته نامدار، دو حریفی رشدی ناپذیر و دو دسته که هیئتی بسیار قوی دارند و برای هدفهای بزرگ مبارزه برده ایستادند در روبروی هم قرار میگیرند. دسته های ارتش و سامان باشد از جمله دسته های میانه حال مسابقه هم گویم خطا نخواهد بود. تفاوت اونقدر بزرگ نیست در حساب، البته اون رو از میان بردن امکان پذیر هم هست و بازیگران دسته سامان کبیسکی در دوران دقیقه بعدی تلاش‌های اساسی خود را محض و همین جهت روانه میکنند. اما در این بین ما رقابت‌های پرشدت رو در گوشه‌های دیگری میدان میبینیم. معلوم است که امروز هدفی هر دو دسته تنها و تنها 3 خال است. از این رو با تمام نیرو و هسته خود برای کسب نتیجه ضروری مبارزه به امان برده ایستادند آنها.
фурсати бисёр олӣ ва инак ин таркибороии хуби бозигарони дастаи Артиш бубинед ба чӣ оварда мерасонад. Голи дуюм дар қисми дуюми бозӣ дар маҷмӯъ ҳисоб 3-1 ва мо ҳамон тавре мебинем ба задани гол муваффақ мешавад бозигари шумораи 7 Амирҷон Раҳимов. Хело олӣ буд инҷо ҳамлаи ташкил кардаи ӯ ҳамдастаҳояш ва нуқтаи охирро маҳз Амирҷон Раҳимов гузошт ки ба ин тартиб мо метавонем бигӯем дубли ин футболбоз дар нимаи дуюми рақобат боис бар он шуд то натиҷаи бозӣ 3-1 ба фоидаи рақиб шавад, яъне ба фоидаи тими ӯ шавад, ба фоидаи дастаи Артиш ки ҳамакнун пешсафии худро мукаммал кард. ва ҷои ёдоварист ки голи дуюмро ҳам ӯ ба ҳадаф расонда буд бо як зарбаи бисёр хуби худ аз дур. бозигари ҷавону боистеъдод аст. беҳуда сармураббии мунтахаби футзали кишвар ҳамон Пайрав Воҳидов ҳам шояд рафтим бозиро тамошо накарда истодааст. аз як тараф барои бошгоҳе ки ӯ тамрин диҳад агар рақиб бошад бошгоҳи Артиш, аз сӯи дигар ҷои ёдоварист ки чунин истеъдодҳои хуб аз дигар бошгоҳҳоро ҳам мураббӣ метавонад зери чашми худ гирад, пайваста назорат кунад ва баъдан ба бозиҳои тими миллии кишвар ҳам шояд ҷалб намояд. пештар баромада дарвозабони дастаи Сомон дар роҳандозии ҳамла хост саҳми худро гузорад, аммо чандон комёб нашуд. Самариддин Шамсов ба ҳар ҳол фаъолии худро давом медиҳад. Лек аз ҳамдастаҳои дигараш ҳам хоҳиш дорад ҳамин гуна фаъол бошанд. инҷо рост сӯи дарвозаи дастаи Сомон боз як зарбаи дигар буд ки натиҷа надод. каме хато рафт зарба. бисёр зебо. инҷо тӯб акнун ба дасти бозигари дастаи Артиш мерасад, ба дасти Ҳомид Ғуломӣ. дар воқеъ дар голи сеюме ки футболбозони дастаи Артиш ба ҳадаф расониданд, онҷо гол тавре гуфтем ба номи Амирҷон Раҳимов навишта шуд. паси головар бошад аз сӯи бозигари рақами 17 даста Сабзалӣ Сабзалиев равон шуда буд. вазъияти стандартӣ ва мебинем ки бозигарони тими Сомон аз ин ҳолат чӣ гуна истифода мебаранд. зарба иҷро мешавад. хуб, довар Эркин Мадибоев ишора дорад ки тайм-аут гирифт мураббӣ. аз ин рӯ ӯ пеш аз иҷрои зарба лакаи садоиштаки худро баланд карда буд ва эътирози мураббии дастаи Артиш фикр мекунам инҷо ҷо надорад, чун пешакӣ Эркин Мадибоев садоиштаки худро баланд карда буд. Эраҷ Носеҳов тайм-аут мегирад то аз ин вазъияти стандартӣ дурусту самаранок шогирдонаш истифода баранду тавонанд ҳадди ақал ҳисобро коҳиш диҳанд. ҳоло мебинем баъд аз оне ки тайм-аут хотима меёбад аз вазъияти маъмулии худ ё баъзан вақт тавре ҳамзабонони мо мегӯям вазъияти истгоҳии худ чӣ гуна истифода мебаранд бозигарони дастаи Сомон.
طور دیدید از این وضعیت استانداردی چندان استفاده بوسا مقصود نگرفت از جانب بازیکن دسته سومون. حالا تلاش نوبتی اونها باز هم نتیجه نداد و دروازه‌بان خوشبختی سوئف حالت قبلی رو برطرف کرد. و اکنون دوستان گرامی جالبیت و جذابیتی بیشتر بر رقابت امروز برمیگردد. خیلی هجوم خوب و دیدنی رو ما دیدیم و تورسونبویف باز هم گل میزند. همان نفره که در آغازی سلسله گل هایی که تاکنون ما و شما دیده ایستادیم موفق شد و حساب رک شده بود. پس بسیار عالی بود به سمت او و این فوتبال بازی لیگنری دسته سومون اینک حساب رو کاهش داد و 3-2 اکنون ما تبره میبینیم سرمربی دسته ارتش مرادلو علیقولوف تایم اوت میگیرد برای شاگردانش. خودی هجومی که به گل آورده رسانید بسیار جالب و دیدنی بود دوستان گرامی. باید تاکید کنیم این نکته مهم رو. زیرا پیش از این هم کوشش های معین داشتن بازیگران سومون اما بیشتر وقت از مسافه نزدیک سوی دروازه حریف ضربه راست زدن نمیتونستند. این بار پس که توسط مرکز داده شد نتیجه داد و جوی تاکید است که همین گونه مبارزه خوب و اصلا توبرابویی که از جانب بازیگری رقم 6 محمد علی عبدالرحمانوف از هیئت سومون دیده شد. بعدا محض همین بازیگر وقت ارتباط رو بین فوتبالبازان حریف قطع کرد و توپ رو به هم استراش گذارم اختراش خوب صاحبی توپ شد. پاسی گل‌آورها محض به نام خود ثبت کرد همین بازیگر شماره 6 محمد علی عبدالرحمانوف. ادامه مبارزه بازیگران دسته سومون اینجا نتیجه نمیدهد و حریف قریب بود حساب را در حال 4-2 کند. چه فرصتی خوبه از دست می رود و امکانیتی بهترین رو در لحظه قبلی رمز امروخانوف استفاده نکرد. باز یک شانس دیگر برای دسته ارتش لیکن این بار ضربه زده امیرجان رحیموف نتیجه نداد. نفری که علاقه 2 گل به هدف رسانیده است. پس به کنار چپ ادامه حمله میتوانست بسان بهتر و خوبتر به نظر رسد اما چون این حالت رو ما ندیدیم. مهم این که بازیگران سومون توپ در اختیار خود نگاه می‌دارند. دروازه‌بان بسان پیشتر برآمده در راه اندازی حمله سهم خود رو میگذارد. و ببینید که چی کار میکند دروازه‌بان در جای خود ایستاد سمرالدین شمسوف و خطایی که قبلا داشت اون رو تکرار نکرد. آن وضعیتی مشکل ترین رو او برطرف کرده توانست. و فرصتی نوبتی بهترین به میان میآید. همچنین ویران شدن قاعده بازی
ҳоло корти зардро ҳам ба фикрам ба бозигари дастаи Сомон нишон медиҳад довар. бозигари рақами 6 Муҳаммад Али Абдураҳмонов ҷазо дода шуд. дар марзи ҷаримагоҳ метавонем бигӯем дар лаҳзаи қаблӣ қоидаи бозӣ вайрон шуд. як бори дигар биёед бубинем. на медонед аслан нафари дигар қоидаи бозиро вайрон карда буд. ин капитани даста Ҳотамшоҳ Раҳмонов аз пироҳани ҳариф дошт. бо вуҷуди ин бозигари дастаи Артиш то ба охир ҳаракат карду зарба зад, вале тавре мо мебинем он зарба аз сӯи дарвозабон бартараф шуда буд. хуб, аз вазъияти стандартӣ зуд тӯбро ба бозӣ даровардан. зарбаи ҳомид ғуломӣ натиҷа надод. кӯшиши навбатии бозигарони Артиш аз сӯи як дарвозабон ҷониби дарвозаи дигар зарбаро дидем. Самариддин Шамсов зарба заду дактараш Хушбахт Исоев зарба заду Самариддин Шамсов онро баргардонд. фишор хело зиёд аст. бозигарони Артиш тӯбро мегиранд ва фурсати беҳтарин инак боис бар он мешавад то ҳисоб 4-2 шавад. мову шумо ҳамон тавре мебинем дар ин лаҳзаҳо ҳунарнамоии олӣ Некрӯз Идиев ба назар расид ки ин бозигар голи шояд муҳимтаринеро дар ин лаҳзаҳои дидор ба ҳадаф расонд. қисман ҷолибияти бозиро баргардонида буданд қаблан бозигарони тими Сомон, аммо боз артишиён ба ҳуҷум гузаштанд ва ин тафовутро бештар карданд. инҷо боз як бори дигар вайрон шудани қоидаи бозӣ ба эътибор гирифта мешавад, чун пештар баромадани дарвозабони ҳарифро мебинанд. футзалбозони тими Артиш пайваста аз дур зарбаҳои худро иҷро карда истоданд. як-ду маротиба ин кӯмакам кард, аммо ин лаҳзаҳо тавре мо мебинем ин чиз натиҷа надод, чун дарвозабон тайёр буд, аммо қоида вайронкуниро ҳам доварон фаромӯш накарданд то ба эътибор гиранд. исмоилов пасиу ба канор намегузарад. каме ором шуданро ба ҳамдастаҳои худ тавсия медиҳад Исмоилов, аммо бубинед чӣ гуна дар ин байн як аксулҳуҷуми дигари хатарнокеро бозигарони дастаи Артиш ба роҳ монданд. зарбаи задаи Некрӯз Идиев бошад, аз сӯи дарвозабони рақиб бартараф карда шуд. Самариддин Шамсов боз як сейви дигари муҳимро ба қайд мегирад. ва ҳоло бо боварӣ акнун дӯстони гиромӣ метавон гуфт нимаи
дуюми дидори имрӯза хело ҷолибу диданӣ ва хело пуршиддат баргузор шуда истодааст. аз аут тӯбро ба бозӣ дароварданд. дарвозабон ҳам фаъолона дар роҳандозии ин ҳуҷум боз саҳми худро мегузорад, вале ин ҳама талошҳои дастаи Сомон ҳоло ҳеҷ натиҷае намедиҳанд. ҷои таъкид аст ки дӯстони гиромӣ тавре мо болотар гуфтем дар шонси навбатии бозигарони дастаи артиш, вале зарбаро каме баландтар равон кард муҳаммадҷони асламхон, капитани даста. ин ду даста дар моҳи гузашта бо ҳам рақобат карда буданд, яъне дар анҷоми марҳилаи якуми чемпионат ва бозии онҳо бо ҳисоби мусовии 1-1 хотима ёфт. имрӯз бошад тавре мо мебинем 4-2 луги марказии варзиши артиш пешсаф аст дар баробари Сомон. камтар аз 3 дақиқаи дигар боқӣ мондааст ва боз ҳоло мо хоҳем дид ки фурсатҳои баъдӣ чӣ гуна истифода бурда мешаванд аз ҷониби бозигарони ҳар даста. хуб, ҳар ду тим барои имтиёз ниёз дорад бо рақибони ҳамвазни худ ки имрӯз бозӣ мекунанд. албатта ҳадаф ин аст то касби 3 имтиёз барояшон муяссар гардад, аммо кадоме аз онҳо муваффақ мешаванд ҳоло вақт нишон медиҳад. توپ در میدان در اختیار بازیگران دسته ارتش باقی ماند. ارسالی بسیار بلند و نصرت اسماعیلوف تمرین می‌بیند. و طوری ضروری توپ را قبول کردن نمی‌تواند. فول قاعده بازی ویران می‌شود. حمید غلامی با خطا راه داد. یک ضربه بسیار قوی از دور اما اون برطرف شد. دقیقه آخرینی قسم دوم بازی اینک دوستان گرامی جریان دارد. پایدر هم تلاش‌های بازیگران دسته سامان رو می‌بینیم. این بار هم یک ضربه دیگری قوی از مسافه دور زده شد. لیک
хато рафт зарба. шояд барои мо саҳнаи такрориро ҳам пешниҳод кунанд ки баъдан ҳамон ҳолатро ба пуррагӣ метавонем бубинем. вақт бениҳоят кам боқӣ мемонад ва аут ба фоидаи дастаи артиш аст. ҷоло капитани дастаи артиш аз аҳволи бозигари ҳариф бохабар мешавад. муҳаммадҷони асламхон себи ҷиддӣ нагирифтааст муҳаммад али абдураҳмонов ва бозиро давом дода метавонад. дарвозабон дигар дар ин ҳолат надонист чӣ кор кунад ва тавре мо дидем самариддин шамсов зарбаро хато зад. муҳим ин ки акнун тӯбро зери назорати худ нигоҳ доранд, вале ба ҳуҷум ҳам мегузаранду шонси навбатӣ пайдо мешавад барои дастаи артиш. асадшоҳ исмоилов кӯшиш кард, аммо натавонист ба қатори онҳое ки имрӯз гол задан номи худро ворид кунад. хуб, ба фикрам танҳо як сонияи дигар боқӣ мондааст. шояд имкон мешавад тӯб ба бозӣ дароварда шаваду ҳатто зарбаи ростро ҳам бубинем. вале имкони наҷоти ин бозӣ тақрибан боқӣ намемонад. бо ҳамин ин ҳуҷумро ҳам мо тавре дидем ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расонидан бозигарони тими Сомон, вале ҳисоб тағйир наёфт. бо ҳисоби 4-2 дар дидори имрӯза дар ақубати даври ҳаштуми суперлигаи Тоҷикистон дар соли 2026 клуби марказии варзиши артиш дар баробари дастаи Сомон пирӯзии худро ба даст овард ки махсусан нимаи дуюми бозӣ бисёр серголу диданӣ ҳам буд. бисёр испос мегӯем ки тилини муддат моро ҳамроҳӣ кардед ва дар охир фишурдаи лаҳзаҳои беҳтарину голҳоро пешниҳоди шумо мекунем. то гузоришҳои баъди комёб пирӯз бошед. хайр.